declared dead, but then not. One late winter's night, a local kuia, staunch as, pulled the ultimate plot twist. Ka hemo tana Tāne ki tātahi, tai atu ngā tākuta i te tino raru ia. He hikoi atu ia ki wainga i te kohu. E rapu ana i te wāhi e kaha nei te wairua o Ururangi. Until a massive black dog appeared out of the mist. I tāhuri ia ki te kuri, ka whai atu ki roto i te kohu. I tāna hokinga mai, i reira ia. Tōna hoa rangatira e ora ana. Come on, bird whisperer. He aha o kōrero.